Mai bahagia atau titiang majaga ide sayang widewasa mawinan ide iraga presida mapadue dana renggalahe sane becik puniki untuk punika ngiring sarang-sarang ngaturang pangastung kara. Om Swastiastu. Swasti prapta atur titiang ring ide dane paras uluman samne sampun presida rauh ring karyan titiang tur mabuat sane rahat-rahat wantu karyan titiang sekadi asa puniki. Ainggih ide dane para uleman sami nugrahayang titiang lunas galah sematra angin titiang nyinahang anggan titiang mawasta madi ada suci prabandari putri titiang wantah dados rerama utawi sangsane madue karya puniki. Sadurung titiang lantura manah tur babaosan nugrahayang titiang nyinahang anggan pianak titiang saking sareng kalih. Pianak titiang sane lanang mawasta putu bagus sane makarya dados gaib mantun titiang mepesengan kade ayu punika makarya ngadol canang rinjaba pura tirta empul. Ipun asalnyane saking Banjar Saraseda Tampak Siring. Indek pamargin tresna pianak titiang sareng kalih punika matemu rinjaba pura tirta empul. Sawireh okan tiang tu bagus jagi numas canang anggen melukat. Sesukate punika pianak titiang merasa demen teken mantun titiang ngantos mangkin pecatu karman ipun dados alaki rabi. Ainggih nanten akeh tiang mebaos iwau sampun kelaksana yang acara memadik galah kutus ngantos galah sia semeng sane mangkin jadi kalaksana yang acara makala-kalaan male bos-bos kalanturang antuk acara natap ring balai dangin soren ipun kira langkung jam 3 tiang laksana yang upacara resepsi. Ainggih nanten akeh tiang mabaos tunas titiang mangga ratu ide dane ngarauhang genah sane sampun kacumawis jagi katurang boga sematra manawi teu kirang langkung antuk titiang nyanggre antuk titiang matur talar kawentenan genah sane kaon titiang nunas gengrena sinampura kaping untat titiang sinep antuk para masanti. Om Santi 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 Om.